Od nas i od tisuće sugrađana čestitku je primila glavna urednica. Joj, pa sve je počelo već u 6 ujutro i treba potrajati do ponoći, tako da će još puno toga biti, ali svi naši bivši kolege od, ne znam, Željke Ogreste, Hloverke Novak-Srzić, Barevo, sad će Željko Roško, kolega s Hrvatskog radija koji je godinama već na Hrvatskom radiju i tako dalje. Dakle, svi naši bivši kolege koji su na ovaj ili onaj način pridonijeli programu danas su tu, što nam je izuzetno drago. Dio sadašnjih i bivših stojediničara prisjećanje na stare dane nastavili su i pred Charlijem. Mijenjali smo svijet. Ja sam poznati veliki antikomunist bila i uvjereni nacionalist. Bilo je teško, ali evo... Protiv čega se danas borite onda? Protiv financijskih malverzacija, konspirativnih grupa i ostalih nelegalnih radnji. Ako Hloverka poželi nazad na radio... Halo? Pa čujte. Ja Zrinka Vrabec! Nije baš tako. Hloverka sumnja da se njoj da ponovo na radio, ali ako dođe, dobrodošla kao i uvijek. Što vi kažete? Drago mi je. Ovo je rekao Željko Matić, Zrinka Vrabec to nikad ne bi rekla. A trendovski raport za ovu subotu bi glasio: cigarete su out, cigare su in.